Primjer 9. Koji od brojeva 18 dvadesetpetina, 37 pedesetina, 77 stotina, 19 dvadesetpetina se nalazi između 0,73 i 3/4? Primetimo da svaki od ovih razlomaka ima takav imenilac koji lako može da se proširi na neku dekadnu jedinicu, pa ne bi bilo loše ovde da svaki od ovih razlomaka prvo zapišemo u decimalnom zapisu, da bismo ih uporedili. Što se tiče 3/4, mi smo već pretvarali 3/4 u decimalni broj, ali možemo i sada 3/4 proširujemo sa 25 da bismo dobili stotine. 3 kada se pomnoži sa 25 to je 75, tako da je to 0,75. Mi u suštini jedan od ovih brojeva treba da smestimo između 0,73 i 0,75. Pa ćemo jedan po jedan da pretvorimo u decimalni broj. 18 dvadesetpetina ćemo da proširimo sa 4 da bismo dobili stotine. 18 puta 4 je 72, tako da je to 0,72. On nije između 0,73 i 0,75 i njega odbacujemo. 37 pedesetina pomnožimo sa 2 i brojilac i imenilac da bismo dobili dole stotine. 37 puta 2 to će biti 74. To je jednako 0,74. 0,74 se nalazi između 0,73 i 0,75, ali da proverimo iz ove ostale za svaki slučaj. 77 stotina, to je lako 0,77, to nije između 0,73 i 0,75, njega odbacujemo. I ostalo je 19 dvadesetpetina. Treba da proširimo sa 4 brojilac i imenilac. 19 puta 4, to će biti 76. To je 0,76 i ni ovaj broj ne zadovoljava uslov. Tako da, naš traženi razlomak je 37 pedesetina, jer se on jedini nalazi između 0,73 i 0,75.